washo siqedwa kanjalo uthini indaba yesithembu cabangani ngaso Awusifuna isithembu? No, isithembu mfethu something difficult, very difficult. Yeah. Ngoba obaba omkhulu bethu, our forefathers, Yeah. they were babenendlela Yeah. yesithembu. Yeah. You understand? And according to me, into engatshelwa yona ukuthi isithembu ngesikhathi uyasidalelwa. Okay. Uyasidalelwa isithembu. Angeke umane nje uthathe abafazi nje bese uthi ya wena sonesithembu. Uyayibona, uyasidalelwa, uyasiphiwa. Yeah. Uyayibona, uyasiphiwa from kini, maybe our forefathers. If ubaba omkhulu wakho, maybe you were having five women. Wena hayi ukuthi wena already uzobe sowazi ukuthi nami ngizoba na 5 women angithi uzoqala ngokujola yabona sona siye wena kuzobe kuwo osikhandayo either sona sizele ubone ngeintombi ezi3 zikuthanda mara nawe ungasazi ukuthi mara le ntombi ezi3 lezi ngizozenzani le ntombi lezi uyangendazela because isuka from our forefathers yabona ukuzalana yabona but laba abaqala omama babengagcwalanga udlame uyangendazela babengagcwalanga udlame umama mawumshela uthi kunje and sohleli naye phansi lo umsho umbikela uthi bheka la sengifuna ukuthatha omunye phela ozoza azonceda la ekhaya uya kulomdala angithi lo mdala uzoyivuma uyayibona ahambe lo ayolandwa lo wesi2 kuhambe kuphele maybe a decade uyabona manje ukuthi hayi so ufuna omunye futhi angithi so utshela omdala uze kulomncane uthi hey hlalani la bomama yasengicabanga ukulanda omunye manje yabona enizokwazi ukuthi nihlalisane la ekhaya omunye makale emasimini omunye ule imbuzini omunye ukuphi uyayibona bambani umcebo wami yabona unothile owendo umcebo bese laba kuyodependa ukuthi bazavuma bobabili na or abavumi mabavuma uyalandwa lo mabangavumi baba uzoyigcina injalo ngoba phela wathi bangavumi wena wathi uyenza ngenkani kuhamba lezi zithu bayahamba laba phela bese wenza njani ngalo osafuna ukumthatha yabona bafo lento le bakuhamba laba bayi2 kuyafana it's like you starting back to one yabona ngoba lona lo ozobe umthathile lo kuzobe kuuye umagcina mara sakayedwa chaos le chaos uyangendazela yibo labana manje ama director those one yibo abanikazi bomuzi yibo abanikazi bomuzi wena noma ungaba ubaba uthi umnikazi womuzi mara naba abayi2 ngoba yibo abakudirectayo ukuthi thina sifuna lokho masingafuni lokho ayigcine baba yabona until bona baze bavume bona ngokwabo ukuthi hayi songamthatha lo muntu uyangendazela because yabona manje amalungelo wabafazi manje aphezulu than us uyangendazela because mongathi wena manje emfazini wakho lo naye uthi mama asihlale la yazi le ndaba yazi angathi ayipatreka le ndaba yabona yazi nento engiphethe kabi yabona uyokubuza kamnandi athi yini babakhe yini lento ekuphethe kamnandi alo akunambuluza yabona how bese ukuthi wena hayi man yazi ngicabanga ukuthatha isithembu uyangendazela asakhulumi ngomfazi ongakhulelanga emakhaya sesikhuluma ngomfazi okhulela la eGoli yabona lo waseGoli mfana angeke ayivuma because wena uyitikiti lakhe uya a coupon
Ngeke usukhuphuka kakhulu manje. Akangilazi. No, Uthini? uyitikiti. Yini ukhona igama olisebenzisile? A coupon. Yini? A coupon. Oh yeah. Yeah, we coupon. Coupon means wena uletha imali kuye. You understand? Uyabona? Manje wena mawuzomtshela ngomunye umuntu. Yena uzoluza i-coupon kuwe. Oh yeah. Anjalo manje le coupon asayitholi. Akasayitholi. Uyangandazen. That's why athi hayi khona angeke yenzakale le. Yeah. Uyabona? Unless that's why kuba nani neinyathi. Yeah. Oh makhwaphini. Oh makhwaphini. Oh yeah. Uyabona? So ba nomakhwaphini manje. Uyabona? Ukuthi lo mama wasendlini. But mangijika 3 corners, 4 corners. Ngibona umakhwapheni wami.